Okay, bây giờ thầy A đã số number cha Angel Xiong không muốn trong hồn thọ tàu lo là nương hành nhiều vì lý cha cơ thể lý chỉ nhau giải lũ mây mòn Miss HSP đó áo phản ngọc lâu đó áo phản ngọc chi. Why should you deserve the title Miss HSP 2024 to 2025? Thank you for your question. Why I believe I deserve to win Miss HSP 2024 to 2025 is because I care for the community. I have the dedication that the Hmong people need for the community. And I would like to aim to serve as a bridge, closing the gaps that the Hmong people need, making sure that we bring the elders, the young and the middle-aged together. That is why I believe I should win Miss HSP. Thank you. Không có tên không gì đâu biết từ thầy Angel Xiong. Alright, judges, this is your 3